Musanze umuntu wese avuka ari Luxfer. Ide ya Kimwe Ku kindi hagati yawe na B-Face yoba yazanye nde? Reka tubashimire tunabaha nikaze mu biganiro tugenda tubategurira nko kuri mwamaze kuvyumvijwe n'irya CCT promoter nubwo ritameze neza cyane kubera probleme z'aka grip ariko kariko kagenda gasana korosha bukebuke nko rero mubibona turi kumwe n'icamamare no muririmbyi w'umurundi yabikoze kuva kera kandi nibaze ko hatari bake musanzwe muzi munamenyereye cyane bamwita Hasta Victoria Simple alias Luxfer. Yeah. Meze neza. Neza kabisa. Bien sana. Jesha ko navuze ibigwi vyawe bike ariko urashaka kwidondora abariko baradukurikira. Je nitwa uko nyene yababwiye ariko ngeje ko Nzeyimana Toma Mkombozi ayandi bivuze Luxfer bivuze Hasta Victoria na ayeyo. Voilà. Je rero icyatumye ashaka kukuganiriza uno munsi. Ni ikintu kimwe kabisa. Nubwo utundi tuza kuza apple iki kintu citwa Luxfer kugira wiyite Luxfer mugihe tuzi ko Luxfer ari shetani ya je nibaza yuko ibintu byinshi twabyakiriye tutabaza hanyuma Luxfer si Kirundi uruzi ko atari Kirundi ni Kilatini ya Lux ni lumière umucyo hanyuma fa n'umuhesi umuhetsi w'umucyo niyo musanze umuntu wese avuka ari Luxfer. Musanze umuntu wese Imana murema kugira ngo umucyo kwisi. Sasa satani imbere yuko yitwa satani ubwa mbere yari umuhetsi w'umucyo ariko acaravyimba yibaza kujya mucyo ari gwiwe yibagira kwa usoroma ku Mana nihavoma amaze kuvyimba Imana ikimukura ko wa mucyo gisigana umwijima akitwa satani. Satani ni Kilatini Satan kuvuga umuopoza c'est-à-dire umuntu mupingana c'est-à-dire satani yacyaki kumuopoza w'umucyo c'est-à-dire yacyaki kumwijima acha umuopoza w'umucyo. Sasa abantu bakimwita satani yuko ari umucyo gushika ubu barambabaza sana ko satani umubonye no kumuranguriruka ariko ntawe ubona Mkombozi mwijoro yiruke kubera umuntu ambonye naho yoba ifise ubwoba bungana guta kumva ugerenganye ni Mkombozi acagira ikizere. Manager hariya yavuze ko mufise akanya gatoya ariko reka natwe tugakoresha uko nyene ari gato. Ide ya Kimwe Ku kindi hagati yawe na B-Face yoba yazanye nde? Biriya vyiyumviro ko vyari vyiyumviro biri pertina abantu bakora ko bagasha mwe kubera iki mwabizanye mwejya ndirimbo? No nakaye cyumviro cyaraje gusuka ubwa mbere ide twari dufise ni hari yo gusohora ijya ndirimbo mwumvise yari yindi kabisa ariko ncafata urugendo kuji Dar es Salaam twamaze no kwandika ngi Dar es Salaam ariko ngarutse ubu sinzi ukuntu twicanye kuti mani eske arambwira abantu ubona ko yari yo sawa nani namwitiba nanjye nagume niyumvira umengo uko tworondera yindi ide aho nye turarondera sije cyo dufatijya y'umuririmbyi n'umufana cyo turayagura kwanza nta numwanya nyanko masaha bitwe twamaze kuyiheza ya kubera umwe wese yavuti haje no kubaza uko nanjye no kwishyura uko none ndakwishyura uko wombaza gute no kubaza uko mbe umba ndakubagije uko nyishyura gute no kwishyura uko indirimbo nuko ya anoko indirimbo ariko rarabona bariko bayakira gute muri bibo? Abantu bayakira neza sana vraiment kubera uzi ikiri audio kuntu igenda kandi kinakira haze ya n'indirimbo iri kwije sound na lyrics flow kandi na topic sije ni sije abantu banyotewe bashatse kumenya ikibazo kiri mu basani n'abafana kandi icyo kibazo umwe wese atiyoza kumenya inshingano ziwe akamenya ikibazo cyanye mfise niki kugira ngo umuziki utere imbere nanjye umuririmbyi ikibazo mfise niki kugira ngo umuziki utere imbere. Mugize iminsi muri media tour yijya ndirimbo mwaraciye ku ma media atandukanye ikibazo mu auditeur yababajije ukavuga ati kabisi ikibazo kugira tuje twumva n'inyishu wamuhaye amatwe tubasezera. Ikibazo yambajije mu auditeur yababajije kubera ijya ndirimbo muri kuri media ntazi kuko mugize iminsi muri ko murazunguka ku ma media peut-être karabo bagiye batanga ama numero de téléphone bagatelefona je bigana mwagiye murakora ugasanga muri commentaire gutyo
ukavuga ati umufana kabisa yatubajije iki kibazo tutari twiteguye bagiye kwirira intake nje n'ikibazo ntiteze mba mfise inyishu sasa niyo mpamvu birangora kumenya ikibazo sinenda kiteze bagiye mengo na surprise ikibazo iba so ati nyine umbagiye bitari vyanje ariko ivyanje byose vraiment agenda ifite inyishu naho ntayifise mba ndiko ndayirondera ejo. Reka tugushimire cyane ku kanya uhaye abakurikirana Sunny Stars TV akumbure kugira ngo bari banakunyotewe n'ijyambere tuguha ikiganiro akajambo kamwe rero kagasundika rugiyo basigira hama tuce twibandanira. Icyo no babwira gusa abafana ba Sunny Stars TV n'abafana b'umuziki ndundi nuko iki ni igihe cyo gushora umuziki wacu kure, ni igihe cyo kuba nka equipe nationale bisigura yuko uri umudefenseur wa vrai, uri umuntu wo hagati kina hagati neza, uri umuntu atsinde neza. C'est-à-dire abafana mwebwe mutuma ifira zikoga ariko nishobora koga kuivu, iteza koga neza mu mazi kandi naturazi kuririmba ivuga turimba neza turi mu bafana dufite support y'abafana. Muri ico gihe baguma support mukunyene bagira subscribe mu channels za Sunny Stars, za Mkombozi, za barimvyi Burundi bakurikirana muziki ndundi kuko ifa gutwara umuziki hanze kandi uyu mwaka. Yes, tubashimire turagoshora cyane Mkombozi ariko dushimire n'abariko baradukurikira indirimbo kimwe ku kindi ya Mkombozi kabutara yibona commentaire ya mbere ni link yayo na Bface. Ayesa asante sana. Sawa turi kumwe.